Qanday ana? O'quvlaring qanday? Ya. O'quvlar qanday deydi? Ha, normal o'qib o'qimda. Ne? Ishlab solganday. Nimaga ishlab solding? Abi, ishtayman, ақша topmayman. Ana qayoqqa ishlab o'tasan? Hozir normal sunishlar tushsa, birosin qarab ko'rib qabul olasta. Sen jinnisin be, o'qu degan kerak-da. Sizchi, siz niye tashlab soldingizlar? Men seni vaqayim deb tashlab soldim. İşteyim deb. Ha? İşte otasın, qayoqda ishlayapsiz? Ko'ryapsizmi? Bo'shamayotganimni mo'min taqibdi. Siz degan Yakan so'qib qo'ysangiz bo'ldi, aktyorskiy degan so'nggi professiya bo'lsa. Aychi. Yosh bolalarning so'zini o'qib turibman. Bunday o'yna. Tur. Gördi. Azam üstüne Kırgızistan'da bir böyle komediyadan kolladım. Ben de gün tragediyamdan turibman. Suyganimda birovga o'ptirgancha, vaqacha, cher o'chaqdan o'lgan chiqish. Bo'ldi qo'ychan. Niyatiga javob berdim. Allah canına javob berdi. Bakacağım. Men endi kutib o'tam, Janale javob bergan deb. Men istagan bolasizmi sen, ey? Apang turib ishingni sen top. Ne oldu? Kız yok mu? Janal videoga hechqanday javob berib tur, buni jur. Qani? Приятно на работу diye. Bu приятный deb turadi. Apa. Men жұмыс қалыптыр. Üçümüzü seni karacağım. Balam, çoğun hayat demiş. Gel aferin kolca. İşin iyi birlikte olsun. İşine ak bol, tak bol. Birini kıvırdatma, birini sızdatma. Ağarıp bugurmuş dişini. En başkası yoluna çıkmalı. Aman düş. O. Hazır болса, бұл адреsten барып тұрып, тауар алып кетішіміз керек екен. Үйімде тұра алсам да басқаға кетпей. Ал. Şu yakta öyle. Ama ya dostum üstüne koyuyor. Жерге koymak böyle, üstüne koyak da. Жерге қатап. Şunda жерге қатауыз деді өлі. Ой, суретті тап, жөнөткөн болчу. Ой. Не қылып отырсың? Наркотик іздеп отырсың? Тамаша көйсіз ба екен? Жоқ, шынылы, тамашалап ойлай. Іздеш көрмеші. Сен байды. Что постоянно өтіп қалып. Таптым ата. На. Таптық! Рахмат! Басыр, бұларға шын айтсам шеңбек бәрі болшы.